Predstavnici lokalne vlasti nisu krili zadovoljstvo prilikom otvaranja dečijeg igrališta u ulici Ljube Vučkovića na Voždovcu. Više decenija stajao je zapušten prostor između zgrada u blokovima 9 i 11, a sada u novom, modernom, ali pre svega bezbednom igralištu najviše će, kako kažu, uživati najmlađi stanari. Uvek je veliko zadovoljstvo kad se otvori dečije igralište, a ovo Ljube Vučković je onako kako mi radimo poslednjih nekoliko godina, kao što vidite po svim standardima, sa novom zelenom površinom, sa prostorom gde ljudi, sa klupama gde ljudi mogu da sednu, sa podlogom, gumenom za decu, sa novim rekvizitima i to je zaista nešto zbog čega smo ponosni. A ovo igralište je koštalo nešto preko 6 miliona dinara, finansirao je grad Beograd i kao što vidite to je deo naše strategije da tamo gde ljudi žive, znači između zgrada, uradimo nešto što će poboljšati kvalitet njihovog života. Ovde živi puno ljudi, ovo igralište je bilo staro i zapušteno i zaista nisu imali gde da izvedu svoju decu i gde naprosto oni mogu da sednu i da se odmore i to je nešto što mi radimo i to ćemo nastaviti da radimo dalje u dogovoru sa, naravno, opštinama i sa stanarima. Na Voždovcu je u ovoj godini uređeno 12 igrališta za decu, 3 sportska terena, 4 terena na otvorenom i park na Autokomandi, a trenutno se radi još jedno dečije igralište u Crnotravskoj ulici. Kako kažu u toj opštini, u saradnji sa gradom, a na inicijativu građana, uređuju se manje zelene površine, čime će, kako kažu, građani imati više mesta za uživanje i rekreaciju, a sama opština biti lepša i uređenija. Inicijativa naših građana je urodila plodom i evo vidite kakvi su rezultati. Nadamo se da će ovo igralište koristiti našim najmlađim stanovnicima iz ovih zgrada ovde, a vidite i sami da se tu okupili ovi najstariji koji verovatno su našli svoj kutak da igraju tu šah sa svojim unucima i svojim unukama. Iz gradske uprave poručuju da osim što se uređuju veliki parkovi u glavnom gradu, intenzivno se radi i na uređenju međublokovskih zelenih površina, skverova i urbanih džepova. Cilj je, kako kažu, da se poboljša kvalitet života svih stanovnika bez obzira u kom delu grada žive.